Boko. Nyame adom na wonso e. Ye ho ye. Ye de rade ase. Ye ho ye. Yen konkrata. Yen kwata we ne be yiwa no edi akire eba ejata be yiwa no. Etopa nti no ye krado na etwa CJ me de ewo daily guide da obokrata yi mu a amane a ebo no eye omo kire se nyame adom a wo kena ena enura ankomo a wudi ye ye ohene bugri na bu awo no kokopie mu ewa bedwaku a mrache bedwafia tie no se ye kase nyame adom wo kena wura tachea e de atoso ese prosifo bi a ebeba no wamudi ena edidi suyi wamo HSS COP George Alex Mensa ebeba eno echeso no supo asare ebeba ena supo Emmanuel Jebi omunyina ebeba abefesi committee no nyame yadom ochina eti yana wayi wasum se enra nanojo ejoda no nene nansa ena papa bugi na bukoyo no akwaje atum se audio no de wono an record ye nti yentwa ne etie de COP Mensa ene mienu aka no hu eba abeka ne yehunu ba bia ho asem so bekwa kosi na NDC so and abeto jesse almost shortlist running mates mpanyifo bidin e dia koma the former president awomo ehwese mu bako na ebeba betu franka ebe franka tunia be de akire e de ama yomapade dada John Dramani Mahama na edin ni mu no Professor Jenna na Opoko Ajiman 2020 no na franka tunia be de akire ne din e wo ho no bi sanso na akwasi oponfosu kane no na wono so afo hwa mamu nkuba ne nkronkuma mpuntu so na honorable Rikopoku so din wa ha kane so bono ahafomantem no so afo na ye wono a na eno achi so no wo mo kyerese Dr. George Sipayanki wono so edin e wo ho bi kane so afo ana wono ehye apomudi eso na edin no dia kampo wa ha wo ba efom ha sensu so a wo masa so ebo ye papa Spio Gabra edin eso wono so no shortlist no ne din e wo ho mo bi Mareta Briwa pia opon ne din e wo kane attorney general de man Ghana na Minister of Justice ono so din e wo honom na eno achi so no Alex Kofi Mode kane kwanchefo panya na oda GMPC ano wono so edin e wo ho enti mpanyefo yi ene edin a party no shortlisted yakọ nti se ho na wo che se din panyifo din amabọ soma yi emu ba ko bi epie film abe franka tuni abedi eche ya na emane surprise o sa se ya ka kire o enu che so daily guide mu ano ebo amane ya ne NDC ni isi so na wo mo kontokwa wenye popopopo asem da bi NDC hwe so mo betabri isi na kwakọ gina court na director wono hwe legal affairs so de ma wom Godwin Eduji Tamaklo ono ena HSA isi ensem odi atudwa no ene se 268 womo offices a ewo Ghana fana nyina no eho omo limit registration a wa woni abato nkata ewo so kwotwe odi kwanya bi no omo limit no to sa 268 womo offices no eno ena NDC hunu ne se da bi isi ebetumi abiemu amana brosa se de ebebe wo bia na obia benya kwanya na wakwakọ register no so ho asem ewo daily guide anim ha sei ena na so tamale court a mafo bi ko ginagina court tutuo ma police ba ku pre ma nipa bi so epre ne japade seye no wo mo kyese politifo ati mudumiensa eno ho asem wo daily guide ha na abamu apa kofi 18 years ono so ya body tuo akum no ewo galamsey site daily guide abomu amane ewo han mo ediama ho the Ghanaian publisher animu so asem eda ha no owura kwabena je Japan engineer na wo kyese nka be ya party no ema kwan na opanyi adanimu na boache jako wo mo mienu nyina enka enan na adika qualify no ho nanka enum na wo de ko November 4th no nanka enkoye ensia na eno no emmo save party no every so omo san kwakoto aba ne bi memenda ebeyi na sem no eda katafeto so mienu omampani akufuado enei wo tietia ne chacha mu akwako bie omo chese wo ba Ghana ha se ya electrichem omo sort mining company no omo kwako bia no a eno no omo chese djuma ebebo no enya de keto adasege na djuma de no ebekoso honom na NDC so ekosi isi limited voter registration ho asem eda ha na owura aduchum so afọhwe ngomasia wonsem so na ede eto acheche fodim so omo mwa wom na ensusue bia ne sakra bia omo de ba ewo ngomasia fam no emetina na enya djuma na medewo eba defend the worker tamun so a
first lady and our launche yes unifying campaign and no ebeboa gender equality iti se beye na eba no na montuo bibia yemu wo mayimu a ema ne mema nyina koba se ya yimu bi wo mu uyo ba tena nchen be ma na enko ye be ma tena nchen ne ade no wo mo cheso mo hwese enu ebi fi honom na ye nyina ya kan bom ne ya konkoden amagana akonanim na YEA so no masase de 2540 beneficiaries no wo mo de sika emo ma Rebecca Kufuado foni da hanom we de hem se o mato afa so kakra san se be ma no mato Rebecca Kufuado ato ase eti the finder mo ko correction no mayen na sije me de wie why ma wi an say the custodian the worker ten so anima the biggest salt mine e Ghana ha say na processing plant o mampani mo launch ko bia no enne nti wo hon man no wakai na national insurance scheme so anya $27.7 million every World Bank group honum no eno so ho asam da ha wo sha Dr. Benado Koboy na gina finifini yi na national insurance authority technical empanyifo ni bi nso no na eka ne ho ha sei eno so ho asam da ha pepepe sije ma me fa wo wie e wo da bokata yi mo why